to chaingi musesia witu wa Mutongo TV twende na unene witu ndini wa kilungu cha usili twende na kunena na lawyer James Kathili na bala wende na utwelesia maundu mabata kwa uende ya nakosa ibuso yi usome nundu no kwithiwa amwe maitu mena mathina amwe ta aya twende na unena nesia na wakili tu tunabika twanena maundu ala maende ya thini wa koti kwa tutabie pema pinda mwe withia mundu ni wewe wikie ibityo yi nayo ndaneka wetha baile kwikalata ni mubea faith ondu nambisie na kueta kana ondu mia ya ndi byana mundula unengetwe mwamulo wo weta kana mundu wikite kosa kana kosala kutwika wikite ni koti kwa ila mundu wathi polisi a report mundu ungi polisi jukumu yake ni statement sio on sio so na sindu ingi siekwa ni mundu sukutwa wa kotini na nibabika abandu kethia nundu mundu nukwenda ungi athinwi mundu ndei na makosa neti na kwisila maukusu ni monde koti isa ithi atlili yo mundu konda ina makosa jupa abikwa pau koti yasia payu ushahidi wa kuyania kana ibe kuonekane kana kwani yayo kindu cha ukitose ubwe nibo babika abandu ukethia ni wale kwa yukilata ile kulia ni waendie wamba ukwatwa weke wa polisi angi masito makwimeta na zamandi kito mathanguni ukethia thawe mundu wa kanisa onene umiwe mwambani wa kanisa withi wa onetha wa mutwae mwemi kwanza no ambo kokola tu weti we kose thuku ange makako wa imba kana tha no twanite kibetu kethia cha ndie mundu ma muthema withi ajupe mathina maingi wikie na ni wosie wakili watu miambesa mbingi pe kindu kita wa kusikata nundu wa kuwa damages na kiwa mbio skata uskata andweli kana parties ile party ambe ni serikali tundu momosi kwani na maupitilia kotini mpaka mwiso cha kelolo skata ni mundu wokie kuskata tundu niwo waetie chao waetie kwani nikenda meli koti ya mwai nula wekie letwa malicious prosecution ula uni wataiye kindu cho bungu polisi kana polisi niyo ya ikwani yekie na hii kana ya twa kotini itailo twawa tundu in as much as kila mundu anake audio report ikwani polisi polisi matukuni after meka uchunguzi matwa file kwa ile ito ODPP kana ndo matwa yasia makwani na asuni mawakili mebu ni mailo soma ikenda with MS kuyana no kusi utosania ikwani no itwa ikechao kotini kwa presumption leather hebo ni kana ikwani itwa kotini ni leather itwa ika kotini lakini mundu isoji twa no ithia ajitwa nundu wa makosa yuni choke utuma yu ulotwa yeye kwani kano onze matwa polisi matwa kotini nulo skatitwe nikendai koti ya mwe nula waile kuiba mundu tundu mundu ni wesila mundu maingi okwiza wai wiani wamba ubutwa na kana watu miambesa mbingi na maundu maingi na juma sikata wa meli either maibe li kana baibo omwe tundu one mundu nukwitha ene kwanisio na itwa kotini itwa polisi ni kenda ikata yatiwe na state agencies kwambia DCI palame ODPP with ya makuna wia wo obyo saingi with ya na XBTCI with ya munduwe aine kwani lakini na mwama nengio nikenda majitwaye mpaka mwiso majikuye nai kuone kwani ina sindo nundu mundu ndaine kwani sio lakini ya sindo nundu undu ya silo nai kana bet sindo siaye uketha ya ikwani ida ya ekata ya silo nesa kuni we masikata wali na ibe na that recourse kana kwase kana yuno to no compensate nundu wasikati we nai kana ndo ilo toa kotini watu nundu wa maundu ile masiasa kana masindu mingi yuti weta faith tamakwani ta metrika makwani ta maulusani mabinda mundu ni utono twika ni wailelwa kindu na teacher wo na nuisi ni wambo babutwa wandikwa magazeti ni andu ma TV moka nuikuni wa maundu maingi pa ya mwiso pena recourse ya kwanza ni fine yuko titindi okandia sendine kwani kwa undie na nitio kendai mundu be kumbana ngie sitwa na zabe besa na atumia nikenda ni akiya kwa yekwa nikenda with mbesa swisi aibwa
mwe osuwe bone kenda withie mundu andu maina patangi kuthuma sikata mana ukatinda uzembete polisi wetete sindu itebo tundu sindu cia muthembosu ni sikika pe kwandi na inaona niwe omituki ya muse watwikite kwatite kana kake na yumbe saika la kana keso thikuyethe ya ubungu nya kwa waize tweto ubungu wonde na ikwani ya silwa ingi muse atukandene akosa auma yusi omuse anaise ni waeke ya kibeti lakini juju ukeza musezu anaye mundu ukwenda ane wake yake mundu ambe ambosikata na kana tundu juika mundu kaima juju ningiti mundu muima na niko kaungamie kotini ka wetu mundu akeli ninya ula waendie tundu bindeuni wa wakaungamite kaikana wakatatu ni polisi tundu na maika uchunguzi makethia kana kindu kini chachao nicho ubungu ni kweli yes na ini ukulia pema bindamwe withia ikwani ni yatwa kotini na be yukusi na ukusi ndisi utwikani wa yebe kiwata pe sindu cia peni au kethia kana aibe batwikie kwani ino ukusi ikoni to no twika iteno tundu ukusi ni mithembeli ukusi ni kuiza kana mithembo itetatu ukusi ni kuiza wi sindu kana document kana ndeto kwa huyu mwene kuelesia kwani aya maithobo aelesia ukusi wa aya wasia mundu ni wangunie na andikithia P3 form ni P3 form ni yetha itebo ke ukusi utebo aya etha ni mundu waendie o aungi na atumia kabyu na kabyu nikosekie kaikathimwa na kaiwa ka pe ukusi mwau kume mabinda mapika ukethia ukusi waite either mundu la waile umia ta mundu ndebo kana etha ikindu cha nenganiwe na most times sindu cia makwani ma walifu exhibits siawa ni polisi kukatwika ukusi nuisa kwa waile waiye moko ni machao moko ni ma polisi kwa yupa keso twika mundu ni wabika bandu no na ukusi ni waiye yu mundu usikata nite ethe kwani yikasindwa on the basis kana ukusi ndwibo na kai wanengani etha cia ingwasi ona nisi kana mundu ni wa struggling ngwasi atembwangwa na yi wanengani polisi na isi aite yu mundu la wailola umiwa ni polisi tundu assume kala methama yite evidence na yukila kingi na ilo tabia ama tweducation ni kana ondu na isi court yumasia uamuzi wayo kana usili wayo kuyanana no kusi ula wimbe wayo ona akangu tabia faith na ama tweducation no mukwate mundu alameta kingiti kijoya kiabulia kibeti cha mama na cha kiwambi na cha kunwa muno na mwende na wethe mukunire bisa na inyo mwipu ona cheza kwa Mutongo TV asanti nundo ndilika wa Mutongo ina niyo tindini wayo na onake akundu ase ni wite na itwa polisi sindu sio then the extrajudicial si kotini jupa kaiko ai kotini ayalea ni chanza na paya maoka mundu akwasia na ivo ila wosie nitwisi onatha wakuma ku village ni kwenye mundu ndojie inatia ivo na tamu kuna kwanza na etikila ona ndi record ite kando dina kwa lakini ile kwa nija yatoiwa kotini paya metha na ngusi cia kumio kusinye na ivo na anenie weta na ndito ciake ujie ni ivo ku mundu ni wujite petha beno kusi wa muthembosu koti ndijumia sio kusi na cost ndi asiumia asindu na koti ndi ati yake la kiandikiwe TV-ni na koti ndi ati yake la chifu wetie na koti ndi ati yake la mundu wa siasa ungimiasia watu venye walifanya tutawaonyorosha koti ndi ati yau koti yati yao kusi la umiwe kotini na waandikwa tuive unikuliai obe nambana yelito nenganwe yai tuyelito kitu cha ngusi 10 tuyelite kwitha na ngusi cia nona kana we wakwata ngusi cia 10 nicio tukosa wakwata waku umwe kana ibetha kithimi cha kwasia tikabitu cha ngusi cia nona pai kithimi cha kwasia tikabitu kwenye ngusi cia nona twambise bu pai kithimi tundu ikwani na isinda wakiana no kusi ula ukwikata ukumwa kila tikani kenda witheni ta sobi ya masaa etha ti andu atano na ithio ndhe itona mundu ayuya
no kusi witu numwe pai maana twite andu atano moke maandike kindu kana manene kindu kimwe mundu mwe no utoeti as long as usunde na thina kuri tona kwasia kukusia ubowa ula wonie no unu utonya usuni weanite aya etha ni mundu no wetiwe postmortem ni endo believe kana kukubetha be na pathologist aingi tilas mawite ma pathologist atatu onze moke azia na kwa na iyo bona no na thinza na kwa na iyo bona na thinza omwe yes ko you to reduce ya ingusi with kila mundu umwe ukusi wa ula relevant katika sehemu fulani lakini ndio isa kuiwa yu waita ngusi mbingi muno tuikwenda makwani ngusi itegemeana complexity ekwani makwani ta economic crimes ela sitha siende nibabiga abandu kethi abano betho na ngusi ota 50 tundu kila mundu beka indo kukonene kila mundu beka indo kukonene tundu no twasya ukusi ndu isonenga na kindu kitawa hiase kwasya neyu unena kila wonie kana kila wekie wata kila wewie ekosu wa utabisi okene woko weta tundu jua biase newie na atabiwe sinita wa hiase so yiri bikabwe ngwenda ngukulie mundu no abindwanie ngusi ndini makwani ama criminal ondu naisie mbe wa mundu atatwete kotini ngusi sio ndhe sile tho siandikire chao ukusi wo kwa statement na yue kwani yambia pesindu mbingi weta wakethia mundu ni waweta kinani waweta kina yutikasya tunengane mwana wa ubindwania ngusi tiasi andu amokie methukiisie kwani methia we undu ziendete ngatu wasobio kusi wa kwasiona kwou nundu akitumikiu ni tutonolea kwasya ngusi kabindo lakini nundu court nienda haki itendeke ndini ikwani ende na kwithukiwa nibatonza kwithukiwa bakasya kana ngusi ya muthembo na ikakwatikana haki ndini ya fact ino no itendeke court on its own yasi ni tena ngusi siyuke nikenda witheni atethesia court nundu court nayo yona duty ya kwakisha kana sindula sia tembe wayo haki yatendeka tundu ndutonza kwiwai mundu kwanza na ayuya pengania aibobo ile na withia mundu ndaeto kuka kuandika statement nizo that ni mundu ethayo ni James na iwisikie court no ase mundu no thia keto bako kakawetai waibo alafu tu nenda ututabie hiyo yo twende na maundu ala metha maende kwika kotini twese ngusi cia mundu cia makwiyumilia kotini ikwani ile kuendea kana ile kuungama kana ile kuiwa nacho icho kituma ama kwani makuiwa asante makoni makuewa nundu mwene wa ikwani mbende tayari kana cha keli ngusi le seleze yumia court ukusi mutheno suyi kotini kana court ndi tayari kana wakili wa umwe wonde tayari asuni itumi mwile ituma ikwani ikuiwa cha keli ni duty ya kana ni uya wa mundu lo skata nite kana lo skatitwe yetho ni binda yake ya kumyo kusi kueta ngusi siake sia ya mauka court ndi sawa ndi undu tona kwika lakini pe mabinda babika ukethia mundu ni wosikatitwe na enda bina mwingi na nuto no yake angusi sia mundu yonge mwana mwathi kotini esu paikela muona mondo mathuku ju ubo ni wailota bwa court nikenda withia mundu ukuthreatenia andu ni wamba kwikata ni wamba okemewa kana ewe nukwiki wanthini kana atu ya kwanza bondi yake ni kutilwa nundu nukuindafia na chao na ngusi aya cha keli pe andu withia yume kitaenda ikwani ibaluke mana prosecutors natasa ni mawakili ma serikali ni matonda ku apply kindu kita wa summons uketwa ukewai we ni wetwa ukikotini muthina muna ugekumio kusi tundu ni twipesike wino kusi utonotethesia court imaniona huwa ne wa summon ya muthembosu wa mauka nutona kunenga ile tawaranda vare ukakwatwa tundu wendea na kuindafia na undu court ya ile otwa maundu mayo na kila cha ilo weta thina wake unikana yono kazi ukakwata mundu no yete cha lazima atenda nuzi undu bingwa munuka dinola without we bond wosu lakini etha ni document ni tho wase ubisie na ndenda au komumia kwatwa etwe of course ndekwa sini document yake na yumi tio ba kwanda bie pekika hata ila twase kwani yeye kotini na ikwani ile osilwa matuko 18 nawe nuyo usikata nite na ndo ndatabwa kana yewe ile kotini waile kata na ndo isi na ikwani ile kuendea yes kindu cha muthembo suni siekikate ne muno ukethia kila mweta
ukethia mundu nuwe sikatanite na ndu na atabwa tundu wailo otabwa na ndwa meta prosecutors masilikali numa ilo kutabia na kila na ilo tabia alama tu ilo lenikana etha wine kwani nusio wikala we in touch na prosecutors ukamakula sia ikwani yakwa ibikite ba ni thandiendeka tundo no mama bindangi no andu ani ubika bandu akolwa kana utuma ni ukatumanwa ukayama ukubikia kuno sio kethia we in touch cha keli makesa ithwa ikwani bikie na ndui mutabie na ikwani ikatuwa nai nundu ndui mutabie wina haki ya kukaingi na kuika application kotini kwa cia etha ikwani imuna yicha tusioke nundu na leileuka nundu ndia imutabie lakini kila kimaana ngwenda kuelezea ndo nikana etha nune wine kwani waende na kuatia atiania na mawakili masilikali nikenda thikeseza kotini no ileo thi saila waileza wi kotini ndeto ya muthia kwa musesia na ni kuitha kwi andu matonya endo kubikia matonyo kubikia ata ni mubea musesia nundu utilo ela na nienda sia alama to naitha mayenda kumbikia contact yakwa sina andu ma Mutongo TV ni mutona kuosa namba yakwa ya simu na no la mundu wina kindu genuine kilo kwenda atethiwe kimiao tundu kila nisini kana andu mabinda maingi nimenda nutonosa namba ya mundu nikenda withe wa mitumia pansi ya mbingi na cha keli ni muthukumia silikali nthukuma account ya masaku mundu nutona uko bisini ula wita account atoni etha wina kindu kikusikana na maundu ma miao nutona otetheko bau na cha katatu ndi twikala ni ndi ya miao nethabe mundu kukosete ndukose miao mokoni maku ati ya mitalatala ila ya ilite nikando kwate haki yaku ni mubea naindi ni muvya muno wakili witu wa muthenya wa umundi naindi we kwa kumusiaisia ni kwatia ni we yose akila kitonya ukutethia twikunia nzoma nthi bau muthenyani wa umundi nthini wa kilungu cha usili nyenita wa Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.